ai mana ia le mai ngai le fionga tama te famsino mo fa pe mai o le maka upu le ka fia ai ia vaenga lea o le o ka mai ki ia e so o kanga i le kampangi lea o fasioki kanga se kanga ka Samoa i se ku esi so ele mama me lea ele va ai mama ai la famsingonga o le o ba ko nge ka o le o ko foi le mai le ko iba le nga ka fia mai le ka pu le Vietnam le sa le lo ko la e foi le misio mo la ko ko le ko le ka e la ia James Satua le dire fa pe le so foi fa pe anga le una le ia mo le Fred Papali o Fred Papari ilanga mo dia mele o awala pio ia corrupt ia fa penga foi la ia James Atua le anga le una lei o le corrupt mar ka fa sei le o le la ka fil ko le mo le siru va so le vo ko loka banga ila ia makita Charles que no pose o fatuan o le tamaita ile per fatuan now James James atua mana tua foi dia tua to lo o la ua tonu ia lena to ta fia mai lava ai toi o seanga tu va ese de valele ma faleo o ngala ko kala ko ia ngala on fair conditions lo ngala ko kala ko anga ko rua la lo kapea o ngai ia ko ngala le o nga aga foi mo dia ngai le nga foi mo dia ngala fo ngele corruption male bribery matama fai ia sunga James tasina molianga la umai o le tama fai fo ile e fa tawanau i tulanga fa soli tula fono se official immigrations ina ia mai fai ona tula ua e wona tafia no go ka ave inkupe yes tulanga fo ile le fa nga o tulanga o tupe e totongi ai le se mana onga ina ia o a ola ua ia le tafinga le tula fono ka pe probably foi o fenga paroka na tonu la ole update la na le wa mai le wa pe le taimina le tula ia la to lunga ia ola fo ia to fa wa la va ia tamu fenga fo ia loia o me masani la vaia ile tulanga ai mara tu mai mana ia le forsanga le fionga tu mai tai famsino ya talasa le pena tau o mai tar sanga ale sunga loyo lo tu mo la tu a me ser to le James ma pe yo siona fartua le fa pe mai o le a tele vai so fu le pe tau wa ia ngol tu la fono ile tafia wa ka ka kala ikua ai mana ia le mai ngale fionga tu mai tai famsino mo fa pe mai o le maka upu le ka fia ai ia vaenga lea o le o ka mai ki ia e so o kanga i le kampangi lea o fasioki kanga se kanga ka Samoa i se ku esi so ele mama me lea ele va ai mama ai la fa msingonga no winga ato e fa matala ina le sauna nga le fionga ia tala sa ato ele mama ya u le fa le ku ko vaenga lea e o mo ngi kaimi o le kile it's an international interest le mele le ua o le case le o kala ngoa le la langi ai me se lo focus la langi Samoa yes so ele faigo ava ai mai la le la langi o Samoa o le mama sangia le o le vave ku fau ma release fa pengi o kanga kangi mai e fai atu ala utala le atawa ele ai se mea la amakua la fa ise fa piko ele au laikia ale nga rua mai kausanga male afa o ka fia mai se ele la se mea la alainga ka fia pe i lalo le va inga leo se ia fa ia ma fa tau nu ia le pe kaui me se o ke mi fongi bo ka onga fa i loa e maka nga leo le leo la kususuenga ma la kofenga la ngala ua focus mo mai ia camera sale la langi ngai Samoa ma ko rifo de ngok ngai Samoa ka mai fa sofia ia ka mai o Vietnam eri wa ku ia skaria
so la focus ka dira ko king a maka mala le focus mai ko kamai Samoa longo ngara it's time for the department of penganga lo shine nai ma fai lo la lang a leila ele ku mama nga fo Samoa la ko ia ko nga be fa na tonu no o le wa paka le ula iki ana maka upu le na o fa tino le fufuanga le anga le pa le ula iki ka ilo foi me foi le fa il to Samoa ka ko to Samoa le fa ngai ma tu langa le o makwa ko ai le la wonga se mere le ai o matua to e mata itu o mai le lalolangi o le foi tu mata ipo ele news ma le media ale lalolangi mainstream media po le ale si vai ngale si ke pure la ku pure ulaiki ya ai mo le si la fia le to tele e atangia mai isi tama ifa mau ngale sa o mau mai tu tonu Samoa o le dia James atua po o longa middle name o James tu savailu James tu savailu atua e pe falling mai o siona tina lea e fa ingoa le rental lea una lei rental now officially wala le fa pe mai fa metalanga isi o le rental por pesingisi mar kampangi it belongs ile ile atingo le ile Vietnam kona a le tau fai meli mai le to tele le atunu mo fa be mai e fe ono lo ngai fale ai nga sa se vai kona langa ngaruenga mua ai le ia lu le rental tu so le sa fa mai nga se foi le esa waiter ia ma fai ngaruenga nei nisi hotels foi le pi ai muri ai la lu o fisili la lo ma fo a faila o kona le singa le po le Vietnamese le e onga le rental sa ai se me fa ngoi le una le ya balanga o fa mo ngana le na mo mai tatu wa prokalami o una le o le e foringa mai o le ngo o so fa le na le tina o le sunga James ya le fa ngoi le business ma tulanga e fo le video le ya tiau o le video o tamaita I fo ia le lau ke fai mai fa lau loa o le ka rental le tamaita Samoa ia la fo ile manino al le sau no ngal tamaita ile na te fai mai fa lau loa mai fa pe mai o le company alonga ke longa cousin ia ai fa sino ya James o ko ku mamanga me fa penge wala nga lo ri nga ku fa nga restaurant me fa penga ko kiri lo wala ese nga fa nga o ya maka mai ko nga me fa pe langa fodinga mai le fa sa longa le ri lo kana o le rento ka sai la lo o James ai sometime lo nga ko le sa fa sa longa fa pe la nga take over inga le rento ka lo o nga ia so e ke aula ia ko fiki da uri nga o fa nga nga mai fa inga me fa penga ele ka ko ko inga nga me ai a fa e inga ko ka nga ma fa nga ka tell si e fa ia o bala o mangi fa ka foi ka pe fo senga ia mai o mai fa nga nga so ka mai mela ki fa pe o mai nga e o na la ko pisingis ole credit o le mata upu le mo moli e lua vaenga company o te whafteia I le mata ala I le vaenga lea wa anga sau I whafore o vaenga ia lea tua o mai so mai lau so e fiu ka koe o le o kunga e le koe e ngimo koe ia mau ingisi e kungu ai mo moli wha maa lo man whaftei tele ni tanga ruenga leo lato mata ala ina ua manu mai le mata upu lea ole me o moni lava le atua e le fuafua inga le wadi ia e eskengi me fa pe le ora bo le wadi ia go I le kukuri o Vietnam ai pe foringa mai te ile manu mai le news nga mangu mai le news kom failo o ese ai fa ten tanga ruenga le vavio so tenga lua fa tele le fionga por silio mai valili ia tu marva e vile malela to foi a pitola awa anga fa pe e o so mai le manga onga o leo ai whakamala ku in maravalili e sao leo ese le tau o le mea mongianga ai whawhitai o le na maua tala
nga korosi mai o le ofisa uku o leo ia siaki aku mai maka malai vale e siaki aku nga e fa mai toi pe ko lima e mingu ke ai lau ia le pase seu ale pito la vailua i luma le tangata le saungi nga lau mai off lo me o fa mtalanga na mau mai tatu wa mo mau fa toina e siaki tunga o la toi la pito no fo le so o lo makenge ia la winga passes lono winga o la no fo le le tangata le malona i loto malona i loa tu o dai kusa nga sao ko kut pai Samoa ai ale sao foi ya this is it faftai la ile nga ruenga faftai mo le nga le tau faftai ai la to e ye tai me le se ato to ai to telo tato fatino nga ruenga ai se ai le or ko kaufia mai o le ngali ile ai le itu va ese atu masa mo ya au nga o le ferry foi le asiaka ai longa ngai lo li ba ve fa per me ngo kama ye fai pu wa nga lo ba ve e su aku le vangale ora me foi pe anga iloa o te longa foi le ataua pe ana iloa ele eskengi o mo bele ngalo tawa sa lo so noanga e firisia mana tua mai o le ma o mai o le aso se furu tolu o le aso tolu me le na o ese mai ai Samoa aso tolu me a o le aso lu furu tasi o me le na fanga ia kama o Lorenzo so fu mai lai tato se furu tolu ma le aso lu furu tasi o le uminga le nga ia la uri ia yo o le se kupe be o fio mai kama e fa mai le fa matalanga anai tato so upu fa toto ina le ato kusanga va ve ole o wali ia se io scope ala upu foi le o mata itu lenga ola ia mana tu ele o le wali ia fa vale foi le o fa sama ola ia le kanga kala o nai ka kala so kai o le mele fili le mafaufa ala me o le ku o ye fa ile wali inga i o ngaruenga kuro o le ngai o le ava ku ngai ka maiki o ngai le o ngale lo fofoa e kanga kalolo unprofessional killers never ever done dealings or in trouble more for the kulafogo so far why ale ngai o le ava ku ngai ka maiki amateurs foi le amateurs innocents o ako nga upon finka ko le mafau foi le lai makua mu ele mala malama ye ko nga mela o aka ko fa upo sisi ku o le oso vale to nga malova foi le fa pe mai an fa lango o le fa me nga ngai 1.5 million malova le na e ye ko nga malova le foi le oso fa monge oso male lilo i manga ku mo ile mele la fa afuala ele tatou afua nei la le atou i fa mo nga tatou por kalami aso se furu tolu lena fa pena tu va ese maia su tolu por sufa ale fa ma wina mai le taimi le na fasioti ai tu lo matanga ta valina le alo Samoa ya Lorenzo le malo o le solusu martasio me o longo winga nga ka ngu wale tangia mai na malanga le Fiji ene we o le Fiji ene we le ngora uria o atu ana wali e Fiji ene we transit oi Australia o se tasio vaenga na maua mai el tato por kalami se tasio mau fa tuina le atu nga le kau kakala sa ole wali i le ofisa i Samoa le ofisa o Samoa Airway e le kau kakala sa e o i Vietnam ole excuse nga la fai wa ole memoni na le ima fai ona catch le va alenga puksa o la flight so e fa mai le fa mo ngal tato wa so up fa tuina e le ima wa le wali ia le va sa o sa ka kaunga o hat ona toi o lola ia le toi tau mawhai e toi rebook le la va o i lai le rebooking o le va
lea la e ta oto mai ai nai information sia e maua enga e le pukinga le e ese le tangata na pukinga le va e ese foi account e sa wele pukinga o wari ia ko rua o le fa metalanga e fa pe mai o le tala le wari ia o le la anko le pukinga e o Australia e o le fa mo o le aso fanga ai o le waru le so enga ai muli ane o le o le ngia le wali ia le ofisa i Samoa fa mai e o Australia i le aso fana ai pe to sa ili au ili atu e le tangata le sa ili le ticket mama wa e le ngofo i Australia e transit i Australia for Vietnam ai la ua maua lo e kangakali i le ofisa o fiki i Samoa le Fijian Airways le kala pepelo le wari ia fesili lo mato e tele i manisi o mau fesili le fa peanga koe cancel koa ia le original booking ai koe faile rebooking fau fele leia ia i la songa soa te leio le information o atu lola ia transit i Australia o ai lola ia Vietnam lono winga e valu le yaso o lai makai e wari ia whelua inga according le la ko fo intel lai whakarakari mai o Vietnam so lai oi mata i tu ai le whapenga lea kuangi whairo kai au e o atu mata i tu le lei po whewhelo rua i kere kangakarea o le arwhare e ngai ruilo renso ai kuro o atai mi tai mana friends tūranga whapena le ala na tupu ai lo marmela ngau le wanga i lo kakara i Vietnam a pa me mga mio lo ria ko fa that's it ko sa ile ya ku voila o so e na mo everything o la wo aku o waka o ko mai o pa wa me ala ki faia pull the trigger that's it ia ko fi punga le ka vale le la set up momoli la uanga i le pora le Cambodia ia mai ai ro mar forfolanga nga le ai fake Australian passport fa pe to malanga ese mai ai o le me moni la vaia o le fo ina la o ma le lo o le to fo i mai le la o ma fo i le ngi passport fake fa penge Australia karia inga fele le mai awa na se foi fa ele tau ngo ka ma foi le nga fa ri mai ngai ka mai ki wa vai mai ro passport ia e o malonga fa le ro mission ma wo ro passport e ki ro le ko foi Samoa e o te mau te no ale a tau o le tu ainga ki livanga nga ave le message la ulaiki e te ro le to foi Samoa e o malonga ma wo ro passport Australia lo fo ro le lo e peko Australia wo ro siksengi se vai tanto le fa ko so tela longa malelua 1.5 million lea enjoy your life lilo mangaku ore malanga fo ile nga o it could have been a bye fellowship one way ticket yes it's a one way ticket ai la ya kalenga vifo ngi lunga le fionga le tato producer lenga vifo lenga umang faka ule le ai mo wai to tonu la tale pe e maua ko ilos fa inga ko kongoli o le hotel ya ona tato ma fo faulia tau te ma fo wala ia le kare ona tato ma fo faulia o winga o nei mea ai se awa to e fa sao inga mai ai o le au laiki ia even though le leanga o le la meanga fai ai sira ku e fresh se lenga fa po o le u le sila ikikile ai nga o fai fa la velavi ele ipo o reu no mo faz se le loa swing out appearance so ele le kau sui le vai nga me fa pena tato vai ai le fo museu po ele o songa uru la ia ko me li mo ai tato ia ole na le o to atu tato por kala me lai fai so swing mai kele a me ku pa ku so swing but ole mori mau tutu la valia ole nga o si au lai ki le ko foi mai anga o mang fa ka ngu or melia
o fa pesul fanga yo ai ko rom fa umakia fa kama ia ko ia ia ele ko eva ko show up mai Samoa manambia wa foi o le fa ai te tenga numero tasi lava lea so se kengi o le more me o le mau o operation makau kala ela o kupu la se me kau foi kamai e ke au ia e kau foi se fering al malo ma Vietnam e kala kamai mai Samoa i luar condition mai lo fa makala aku la vol me ako ia mana tu mai la tu ai nga me fa pele a tato wo i me o tato va international friendship foi le ma treaty ma me fa penga ele ai se ka ko ele se ka ko fenga nga fa pia ma Vietnam e fa ka ngai le me foi le extraditions e ma fainga extra tight mai yes o siki sengi Samoa le wori ia la ngo ka si fo ia ngai lo ia ngai o siki sengi Samoa however e ma losi ar kulafogo le akuguu nga e committee ngai le crime kusa le mafai pei fa ngai a fa peke overstayer ai e fasia se si mawai ke overstayer ele umaloanga maua o e va kulo sa le overstayer override lo fasingor ngaka ale ato e kuli mua e serve mua low sentence low time nga uma nga serve fako ave lo le oi so exactly the same thing ele wa kulo ka ko Samoa ka mo fai ko faingi o fa pe mai lo o Vietnam ia sa o le a mai lo nga avi ai fa maka ivi ai ma fa maka ka waso ai via Vietnam ile kulafogo ua soli ua soli o lako ele ai mo mela so le winga lana so porque ler nga o le afianga le nga la o aku faila ko soli nga kulafogo i ko kongo ela me kau e kau la lo mo kau ko sa mo pele ia da wi ai se vai ngor tu la fono ia o ele o se ro ia a kanga ka e kau ke manga fanga fa ma fa piko ai se vai nga ta tau wa ia te ona ia se pato to fo isa mor keisle o ke le rope se ki sengi ia Lorenzo i Vietnam o le winga leu te fai atu leu maliu mana tua mai e kau ke le lope se po se kanga kangu o Vietnam pele ai wa kama pinga ro ka fau o whatever business o le lavar tu langa aya kia o ke le lola alor kulafogo i le lako le sile ngofo mau Vietnam fasi o ki le sile ngofo mau Vietnam i ko kongo Vietnam o to mo awalanga pe kau feo lolo pe nga wa ko ria fasi o kiskanga kangu o Vietnam nga paunga ole argument le ka kau kilo ka ikai ai po fe tonu fa ani for tu la fono mele o mo si 2 or 3 foreigners le wo aku fai le sori nga ku la fono i ele ese so maybe e paunga o se argument me fainga va ko Samoa e au mai pele o wari e tulo ia e mangola e ka fakoru aku ngu ia ku pori mele Samoa, Vietnam and Australia ai mo mele ato Lorenzo e malu a citizen of Australia even though or Samoa alang asiki sengi Australia o lela e wakanga ka valeinga i Vietnam e siki sengi Samoa ai mo so e le fai ngo fiele le kilo le fai ngor keisle po o fea tonu e ta oto ia yes the crime was committed in Vietnam ai le siki sengir ka ngaka le nga fai nga fai maybe as far as I'm concerned le siki sengi fo Lorenzo o Vietnam by Australia yes it's Australia ar kama ngo fo singa i Dubai e reside Dubai masiona to ro masiona sela ainga ia ai ole Australian citizen ia sei ka ko maka ku pe ai fesi mal ale to inga mta ia o sa o ka fa ko ole interest of Australia ole breaking o king ia
ia ka ko interest la ka ko so kanga ala uli ia ma inga infang so sangi Samoa Australia so sang mai Vietnam kei foringa mai ka se ki ke isle onga le ka fa ko le ia ko le afia ai sa oi lo ia wa i ka ia o lo winga le fonga o se kam fonga va ku Samoa inga ia se fe ko nga inga fonga nge inga inga e kam vai ia onga au mai information fa so sangi Australia e breakdown na ia i kenga e fa ia te a fa fonga mai fo i a inga o a fa fonga mai a inga le uri ia as much as ile leanga male ingosia male makanga o le meanga lo fai ai ka ko ka mo fai ia wa ile se mela sa la ka ko songa o madiu les kangaka ale la ka ko va vai pe 40 mari diu le uri ia wala ngale ka ke va vai fo i kula fonga fa penga Vietnam a o le fautuanga o ai lava o ai ngor o fa ngau ngei o lo o mo se la ko soka inga o le tu lalo ai ale TAUTAI A'E mat por kalame e iai le mafuaanga nga whaasau mai iai ola au laikia. O le mafuaanga, whaamakala le mesa. Ka u mesa. Say the truth will set us free. Ka u mesa. O le whaukuanga le lei ar ngā ko ke avea i whangau ia. Ioi. Ave sa o a iei le whaukuanga. O a uma information so loo malama iai. Awa a whai ora kua pakakua o ngei mea e ka miro milo ile oki i ngei whangau. O le alale mea la koe kuengi si mea. Le tau. Ia, a whape whaila e saule i unga Vietnam e salaoki Vietnam. Ia mo lusi a koe le information. Te winga na le, na tono wai mau mai. A sau ngei lan whai unga Vietnam, whape mai Vietnam, no. Ele eva kua. Ele eva kua ele avea whai Australia. La whai le makou whamasikonga. Lang ore woko mai fai fa woko mai fa kupu ngai ya mako mele ai saule unga fa te inga saloti ole ala le mea la tau tu wini si mea fa makala lo fa matala tonu lo ma tau tino lo solo le tama lo ya po ole ala bai e yei si tu inga waka ko sila fia uma le mea le fainga lo tele nei o meni tu la fono e yei mo ta o ai inga foi lele matios foi e fai e iai tio se nai fai a leo ma Bao maro. Ioi, mo pli foi ngale tios. A fa apea o le salaoki fa ke inga kele Amerika mala mai la Amerika mele la ngai salaoki New Zealand ma ke le Australia a Amerika. E ia inga fa apea fai. A fa apea o no sentence o le la asawe ke salaoki. Ai le mali lienga o le a vela o e makanga kai ke kaukingo inga. Inga ia mauai se se ko kele maulunga o le mela e tupu e ma fai ina ona fai loa le paken tio okay o le a le fai ala le salaoki ai pe a e ka kingo uma mai details o le mela e ke ka kingo uma mai a details o le mela o nga maua le ko inga me foi lele o le a suia ro wingoa o le ai ele pui nga fa pikoa ave o e fa ngofo fea ma fea sui a koa wa uma va nga fa pena e malu pui oi ai o le a ma koa fa sanga lor kulafogo e sa ili va nga fa pena man ia o fa lo tele ngol nam ta